Kāti, he wāhine te katoa o ngā ringa toi kei tētahi whare hapori I Rotorua e mahi ana. Hea I ki te kai whakahaere I a rātou a Tennis Short, he whakāturanga raumati tā rātou, ko te pūtake o te whakāturanga nei, he whakatena I te iwi whānui kia mahitahi me ngā ringa toi ki te hanga toi hou. E ono ngā wāhi iti, toko waru ngā kaimahi toi wāhine, he maha hoki ngā mahi toi rereke. The unique thing about this project is actually having 8 artists working alongside each other here and being able to share ideas with each other, and then further to that, getting the public involved in the projects that they're doing. Ko Adrian Whitewood, te toa o te tau o Miramoda Moana Mahi Hanga Kākahu. Hei te rātau ka puta mai tōna kohi-kohinga tuatahi mā ngā whare hoko, engari nā tōna kuia ia I aki. She used to make patterns out of rubbish bags, and I thought she was quite resourceful. You know, everything she used to make by hand, you know. Ko tēnei kākahu nā Adrian anō I hanga, mo te whakataetai nui rawa o te motu. Kāre kore ka kitea te arawatanga o te wahine nei. Titiro, kurangai tuku. If you want to cut it, you know, in the industry locally, it has to be high-end, you know. You have to be able to compete with all the other brands that are out there, and you have to have a point of difference. He tamāhine no te tai tokerau a huihana rewa, engari toru te kaumātoru ngā tau kua noho ia ki Rotorua. Kārea te arawa e whakaitia ana kia whakairo te wahine I te rākau, nā whai anō I huri ia ki te whakairo I te porohiwi. If you can't see it, feel it. Feel it with your hand. He whakāturanga tēnei mā te hapori, kā rāke mo te raumati ki te kokona o ngā ara o Hine Maru me Hine Moa ki Rotorua. Ngā hui Wade, te karere.